Za ovaj video sam se odlučio prisjetiti jednog dobrog hrvatskog filma, koji je ujedno nastavak prvog hrvatskog dugometražnog animiranog filma, Čudesna šuma, koji je ujedno meni puno draži od originala. A više puta sam ga gledao. Pa hajdemo zato zaviriti u Čarobnjakov šešir. Ne taj šešir, nego tako se zove film. Čarobnjakov šešir. Znam, čudno, ali što je tu je. Čarobnjakov šešir je nastavak filma Čudesna šuma i oba filma su nastala u suradnji Croatia filma i nekog američkog studija. Nema informacije na IMDb-u niti na Wikipediji, koji za razliku od Čudesne šume koja je dobila svoje englesko izdanje Beaver, did you say Beaver? Koja nije baš nešto za razliku od našeg originala, nije dobio englesku verziju zbog nekih vrlo zanimljivih razloga. Uglavnom ovih, neke vile su polugole i probadanje cara mrazomora. Jer Amerikanci su previše osjetljivi na takve stvari. Bože, sklijte to, djeti će im postati nasilnik! Baš Amerikanci pretjeruju ponekad, zar ne? Da! Sad pretpostavljam da svi znate priču Čarobnjakovog šešira. No ako ne znate, evo male natuknice. Dakle, Čudesnu šumu su napali ledenjaci, predvođeni carom mrazomorom i njegovom vojskom ledenica, i oteli su kraljicu Cunčicu. I kada se čini da Čudesna šuma nema nikakvih izgleda protiv njih, nada se ipak stvorila, jer Štapić je našao mač spasa koji može zaustaviti cara mrazomora i njegove zle planove. A tu je i mala pomoć od starog uspomnog zmaja Ferdinanda. I sad sa moćima mača spasa, baš kreativno ime, i Ferdinanda, Čudesna šuma će zaustaviti cara mrazomora i njegovu vojsku vještica ledenica. To je to, zar ste očekivali nešto drugačije? Ako da, onda tražite ne drugdje za animaciju. Ako ne, onda ostanite dalje u videu. Priča je meni vrlo dobra, mislim doslovno pokazuje da jedno malo dobro čudno mjesto nema nikakve šanse u borbi protiv ovakve sile i da im je samo potreban mali tračak nade da bi zaustavili ovakvu silu. Bare ja tako gledam. A i car mrazomor je baš cool negativac, općenito. Meni je jedan od najdražih negativaca, mislim, zašto ne? Doslovno ne mora ništa raditi kada sve njegove moći ima njegova vojska, a ako napravi, njegov učinak je trajan, doslovno. No dobro, dosta sad o priči, hajdemo sada na ostale stvari kao što su glasovi. Da vidimo ko je sve tu! Dakle, prema podacima koje sam sakupio, a i prema mom kolegi sa kojim sam se morao konzultirati, zaključio sam da su ovi glumci dali sljedeći likovima glasove. Ivo Rogulja kao Štapić, Emir Glad kao Međudmate, Ljubomir Kapor kao Dabar Oštrozub, Nada Roko kao Sunčica, Slavica Knežević kao Kiki, Adam Vedenjak Branka Strmac i Nevenka Filipović kao Ježići, Mladen Vasari kao Jurko i Šizu, Vlado Koštić kao Vukofod, Slaven Lasta kao Pigvin Pero, Dragan Milivojević kao Kralj Eburon i na posljedku Damir Menjošek kao Ferdinand i Mrazomor. Da, ja sam se iznenadio u vezi nekih glumaca i mislim da ne mogu biti točni od ovoga, a i nije da mi odjavna špica govori drugačije. I moram priznati, vrlo sam zadovoljan sa svim našim glasovima. Jednostavno, bez njih film ne bi bio toliko uspješan i voljen. A posebno sam zadovoljan sa Matom, Štapićom i Mrazomorom. Oni su mi doslovno najdraži glasovi ovdje. No, to ne znači da ne volim jednako ostale, već su mi njihovi glasovi najdraži. Vašoj sili, care Mrazomore, oni se ne mogu suprotstaviti. Pa oni samo pjevaju i plešu. No naravno tu su i neke pjesme koje me navode da gledam ovaj film, kao što su uvodna pjesma Samotnik sam, kad vam kažem, svakom stvoru rad pomažem. koja onak je okej kao neka uvodna pjesma, no nakon nje nastupa opasna rock skladba koja ide ovako. Car Mrazomor kolo vrti, zlih vještica vojsku smrti, Za koju sam čak napravio svoju vlastitu izvedbu.
Leden zubom staruje na mjesto srca kotka leda. Ispred njega kosne trsne, za nas omor leta. Dak mu smrte! Izlazi uskoro. I još jedna koja je... What the fuck? Ništa ne razumijem što govori osim par nekih riječi, no pjesma jednostavno je toliko spetljena da ništa ne razumijem. No uglavnom je ova rečenica glavna nota. Tako je! Kada smo složni, mi možemo sve! Da, istina. Šta priču na tome? Sad bih malo naveo neke razlike u vezi Čudesne šume i ovog filma, jer vidi se da imate nekih razlika koje su ubačene. Na primjer, se neko sjeća lisice Lili? Ako da, onda ona vam je zamijenjena u ovom filmu za Sunčicom. Mislim, pa obijema daje glas Nada Roko. Zašto to ne vidi? Nadalje, Kaktusa je zamijenjen za kralja Eburona. Nemam blago pojma zašto, ali on je tu zamijenjen. I Vatroslav. Okej, sad mi je jasno zašto Čudesna šuma nema nikakve šanse protiv cara Mrazomora. Jer nema vuka vatre! Zamijenjen je za Ferdinanda. Ne bih znao zašto su uveli ove promjene, no su uvijek htjeli napraviti da Čudesna šuma izgleda doslovno ranjiva protiv ledene vojske. No, okej je za to sve što su napravili. Okej. No dobro, ajmo sad na zaključak i moje mišljenje. Obožavam ovaj film čak više od originala jer ima dosta više akcije, vrlo zanimljivu priču i cool negativca. I još mi je veća sreća kada znam da je ovo naš hrvatski film, tada dobijem još veću radost kada znam tu spoznaju bez obzira na išta negativno, meni je i dalje najdraži hrvatski film i neka tako ostane. Sad, ocjena, mislim da je očito koja će biti čista petica. Rekao sam svoje razloge i toplu preporuku imate od mene za ovaj film, a i tako i za Čudesnu šumu, koju ću obraditi možda jednog dana, no sada imam neke druge planove. Treba napraviti video posvećenom glumcu koji je nedavno poginuo, tako da očekujte video o njemu, a i još po nekim ljudima. Uglavnom, vidimo se neki sljedeći put. Pozdrav! Leden zubom